Kaka ni kata yo ke jing sedang wanphai jing ki kena belalong stranded lah ni ki bala sakut ki jakatri ki jong ki kaka state ke jong ni la sedang wanphai na de menjis ni but so far ki bala register kaka state jong ni ki long kaspa lai ku arwan but nakaliang narib hai ki dan spa arwan ti so far ni semude ban ong ai Khublei I shnong ni ki yen sem jong ki ni ki na bala wanphai na ma ngimpat dia no complain ki shnong kim sha ki kon ki ban wanphai ni ai Khublei si bon ai ki shnong ki bala kloi ban sim yang gini ki na bakin sha ki ban wanphai shala yen pala kataru kadang gawe passionong kabala pam kajing yarap nangi bangin pensa itu ki kena ki nakasnong jongki kumban rimon ki institutional ki pangila kre nam ta karantin ya katang in haban ne katang ada kasnong pam menjur ban sya ki kun ki ban hai te hakabe dei bat kani ka screening ibun ki breu ki long artetin dan bilang skeptik dan bilang kim snow mo nama ba menta kalau ada daga medical team ke ba dalek sisai kata sampai te ngan sipata kinda ke kamde kalau ba ndala koi ini kena ke bening kong ide ban penting kena bagi bela register ni ki bompa register nomor ki wala kitu ki nilayo jinten ni beri bela register ke state dan kat kum ke jing syam jengi kalau ba ki dan du ki beri ki bapoi ha state ki bapoi pak register te hawe de berkata te ke bening kong kalau ni hak segregate iki itu ki bela register ken ya kawe kalian ki dan lala ki stall stall bening kong ni du iki ban register ban mat stall ke baat ya kita ba la dep register kilek hang tu bat nang tu kadang ni keli update nama kila ada ai pa ki details yang timo te ha tu stall ba apa ni ong ki ba okay ni hak confirm she ka address nama kani ka ba register online teng ki beri ki ai address bakla ba kawan ra jing jenjar ni bandik butian ya ki hadien bala kila koi shnong te mentang isyam ba ka dan kami ni kendiat dan verify address channel kini tingi verify ko phone number nang tangi verify ya ka address nang ta bedeng ni sekali tak itu ki symptom whether they have the symptom to be jero yang doctor then bila ada nang ta ada atak ka jo poru ni scan ni mentakan change ke sistem baru hadap mena ni scan ki ham show jangan mentang scan ki hajan tu registration nomor bakal flu hamster tingin ndala scan ni check registration jadi update ya ke registration ndala ada nang tu doktor besyong hang tu enkeli kan ada kidang kan ono symptom yang clear jero tu telada kimdan ber temperature jongki kamde above 100 tinggi ni ai no certificate in doktor hang tu ai certificate bagi ongi ki bani ko quarantine for 14 days kat sini ndai lada sibuk komenen ni yo mo apli kes baka temperature jongki ka koi kala 100 so ni haple itu rapid test dale itu rapid test kidon kataka slide belum slide kata bepen kan belum positif ke babaro ki ong dan positif kes kamde mo tang baban confirm ya kata nama kidon ka temperature ni confirm kata ngilek sekali ka test kata ki ka RT-PCR okey dalam lihat RT-PCR dia lah nak confirm kita mau gitu no tes kemudian positif case ha po shnong ni ada untang no dia kata ini ku aban pensai but yakini ki bre berfait na hadu untang sini hadu mene idan kat ni hamne itu juga ni hak lihat tes arsen ibu iki hamne apa SID mentang in pelai no balik sini kita kuwi pada district no te what hadin kataru hadin bang kini ki bre belawan kai ngisim 10% na kita belawan kai borok nilai iki ka random testing no aman check kita positif na pedeng jang itu ibu temperature jang kita yang disis 4 plus dia kata ya dekat exercise ni nilai hang teh apa
entry point jongin muta but hadu muta kayak renting dan kan ada problem but ni kerana hi dengan makumni hadu bukan kena exercise ni di kawai ka concern ke bangi i but no kide maniatik no by ibreu kim kit kia ya kan kita kendo di answer kan kita answer kan ke Jepang nama bangi na ayakran tak tu ni Jepang ni social distancing ni kran Jepang ke jing wear mask ni kran ru Jepang kan ke jing ya gon breu kan te ni siam bakila break lot kita dapat menen hadu bangi hak magistrate Namar new information bagi beliau kiat ham ni hapon aku sending mas. So ni hap bandek ban pensyai kipai kan ban also hai den kemas ni ai mas and at the same time look in magistrate the ai jing hikai rengkat lambu bai usi namanya hapon aku pilih ai jing hikai kuno ban le kata social distancing ban kemas dan safety. Te mentok tayo kidi tang kita hi ki kubuan bangun lak ban siap kita nak no publish